Bwansu Gusii Ndizi TV Bwansu Gusii. Mbia mwana mwanchi umurigere rwegetaseni kia Ndizi TV na Bwansu Gusii ngwegana nane nogendrete kwego kya kigima kubwatimiro birionse ritko rya rero ime ya Ndizi TV charagire Chinsa Ikomi cyabona mugoroba jinga kingo kwariganya SMS Amayia ngumanya ina kwariganire asenchera ere yobenye asensemo ya Facebook endra gotanyarwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotanyarwetera Ndizi TV News na se website ito naboko ya somwetera www.ndizitv.net ero togendra gusanga asobo immediately na Everlyene Osero uriyo kaine kya chipicha niryo gichawe ikira senchira ya bene nigakoro kwa Sara Momanyi sanga na into Ikomi. Na magega yobo unenkwa gokorwa ne kiombe gia Polster kubwatikana na novo koreri bwa MCN gomo MCA wigodi ibino Steve Arika kurwase county ya Kisii aberega korari wakoba omo MCA mutangane yoberega wikirania emeremo emiya Arika ni gabetega kwegwa ebye wagati yabo egekombe nabo igo certificate yemeremo emiya aserete chinga kibene nako wakambya mono gocyasaba menyi be wodi ibino asogosira babeire bagosira nabo igo komwegena ase okomwake kura yoko chorwa buna omo MCA omutangani oyoberega kurwa obokoreri burubu yani gaterana nigarachi kogendera kubiko mukekegima asogo ikirania aliyabonate ase chinga kye ruro kubore ocyase aba MCA bende kwene kya una babere bakweruke imana ko ikirania amagendro asenchira hebwenerete Marita Steve Arika mwemse wegodi ebeno la rende no magoko ase research gose obo unengia bwa koletwa ne company ya Polster kumanyanga mwemse ki otangaine ku Kisii County nkatoka inde no yomobo asoko kuna abagaka bagotu abana abalemabu na bintu binde binge igongwa kerangambya mono abantu baibeno asogo nchora na kongamini ingani nkolega sengia na research ya Kenya manero ya kiringa Steve Arika na bakuwakilisha no nyikenya ase igasengia lero toje kuyi sawadi toyirie certificate na toyirie sawadi gekombe ngucha kuira ngoroki abantu baibeno kiagera unendo muntu bako ibeno na ndego na gusawadi kwa niaba ya ibeno asengenjo na lego chako manyekana nga no muyanda sobo MCA onye batangete gasi yoko kubakolera ebinte binogo soma kuruyo ndaso yonde na kingo tebanga na ende batebire ngumwakonde na nego koraba research igotiga to twaromo yego gukora igukona tangana lero na MCA ba minto na ande teme koro konyoronye na tamanga na sawadi kero MCA onde na ande na bwata satanga ina kolegas igotinga gwake kuba mono ngainjendo mutanga kirigente kyagera nyasaye na etabantu awao ogoseni awao nechi sawadi awao na bakonyora gwetere biwango bale nabari mibe chinchoke abo bwate ekiombe kyabo kimanyekante buna mobo farm korwase wodi ya Machoge basi imeyebunge yabo Machoge chache county ya Kisii nigo bagendrete kumirana ase ekirenga yoko nyora amagerio kubwatikana noburemi bwe chinchoke asenchire mo yogo kinyari gesa usekonyora rigesa riririgia nechinga kibabere bakuru gusegeta gucyasa abantu kwebwatani noburemi bwe chinchoke askere batere noburemi bwe chinchoke nigo bwate engencho ya ase mwenye bantu lero twachira aba Machoge kwa semia abalemi be chinchoke ngakewendo kora chinchoke chiabo in a modern way ogocha gwaitoga konene no kaborokia materials tools products chikuru asoboke nande ngakie market yere nande chinchoke ngakichira abakonya asoboke mabwabo ase chinga kichiri balance Chinjoke is a zero management business. Na bako ando oreme chibando chiao
lakini chinjoke na chiro chikorete chikare gokoremera chikorosie ndagira yo no gocho gokorusi egente kenene ochirende ochibeke sa safi igore rege ndo chikoreria nene ngakitoko beka chinjoke yeto chimenye buya chitoe the products bono ere kwa chama no tuko no ro ko ni kwa chama kanisa igorori botinye chinjoke ni kwa hapo bato ko produce no kurodia osabu atini chano ono annemono enamba itore total number of farmers which is okay itore aba au itore 32 namba se wala 32 ni tofauti Amakanyi bumuraigwe serga digashawa nigagenderete gusingerera gukwanira igatiemero biri babegete bune serikali ya Kenya kwanza nene umuraigwe se Dr. William Samuel Ruto amonere asoko ine kiabuna amarua tancheiri aberega kwera asinsemo imeyense ya Kenya yani gaya kwana chingaki aere hamuna baraiba ndikura serikali ya Kenya kwanza abawikirana somo sangrekano bwamasabo ase kanisa ya PCA Gateway imeyaro Isambwe county ya Nairobi asate babuna amarua tancheiri aberega koleta amakunye chinginjo au koyera egati abantu gosiria amagimabo gukora nabo igo abasaye gosiria nonya nemirimo yabo nigo aberega kugania ukubwaterana asoko ene kyabuna marwa yo aberega koyera emergency ya Kenya asinonya nabo ateire buna tari wachia wancha kogosererwa kurende ko ene kyabuna nkurunge yabare enseito ya Kenya. Tumesema hakuna mtu atakubaliwa kutengeneza sumu kuiita ati ni pombe auzie watoto wetu. Kwa hivyo hizi factory zote ilikuwa nauza hizo mapombe tumesimamisha for 21 days. They apply afresh. Zile zote illegal zinauza sumu zote tumesimamisha. Mabaa karibu na shule tumefunga. Mabaa ndani ya estate tumefunga. Na tunaendelea. Najua wengine wanajaribu kuniuzia uoga mimi. Deputy President, unajua hii watu ya pombe ni kali sana. Wewe na ni mtu ya kuchaguliwa. Si watu watakufukuza vile walifukuza Mutudho. Kama hii kiti itapotea kwa sababu ya kusema watoto wetu hatutakubali wauziwe sumu, niko tayari. Niko tayari. Na hakuna kiongozi yeyote governor unajua mtu angetaka kuwa anaongoza walevi tupu. Hata sisi tungetaka kuongoza watu wasafi, watu wako na heshima, watu wako na familia. That is the pride of leadership. There is no pride in leading a drunken nation. There is no pride in leading people with broken families. There is no pride in leading people who cannot work. We want to lead families. We want to deal decent people. We want to lead productive people. Mimi na rais wetu tuko hapo. Hivyo hiyo video itaendelea na sisi hatuna vita na mtu yeyote. Waziri w'endemero imyese ya Kenya Zakari Njeru nigatebire na serikali nekikobwaterana nedini asoko ene kyabuna chinyomba cyo sasimera cyabere kikobwatokerwa chi title deed okwana chinga kicho kobwatokwa kwendagira gucyase ababwatani bedini yege Islamu bosyo bw'umuyega o Ramadani miye county ya Nakuru. Njeru nigatebabuna abawudereria bamarema banke nigo bakoriye chikanisa mono ekyo batachiwancha kebege kogendera imensi ya Kenya skria terebuna ababwata ngo sabegenwa mbabwate obosibore bwo sasima nabo igo kwagacha chikanisa eriyo kogendereria emirimo ya Nyasaye. Upande wa titles, na hili ni jambo ambalo nataka misikiti yote tushikane pamoja. Najua misikiti mingi tuko nazo, nimeambiwa tuko karibu na misikiti 110 zile ambazo hazina titles, kwa sababu kuna watu ambao kazi yao ni kunyakua ardhi ya wengine. Tashikana pamoja na the Supreme Chairman, Subchem Chairman, tuone kwamba zimeweza kupata title deeds. This food inatakikana iende kwa wale wajiwezi, the less privileged within that community. Na nataka kushukuru officials wa Muslim community because wakati tuliwaita ndio tujadiliane vile tutapeana hii chakula, walikuja na tukakubaliana. Wakati ya Ramadhani wakati ya kupeana.
Abarimi nigo bagendrete kwenekerwa kubwatukirwa amoyo korwa serikali erigolirike asentre moyo gukine birengo byoboremi ime yense ya Kenya nigo abarimi bari babete bakwerikiye rikonyora moyo ayo babere bakuburi kweneke bunangwe soke bare gucyase Chinsa mochwenete eriyo konyora amoyo yankorengana no muri cyase wizara yoboremi Paul Rono uyo atebire na amoya makikigima nigo abetega kubwatokwa akorengana no mubaro bwekere korengani wa no mubaro bw'abalimi babete bakwerikia askeri atebire buna ondebwensi babetega kwerikia sokonyora obwoyo bona chie kobonyora asentre ya moyo koinekia buna ebirenko byoboremi na bwegorige sari abere rigokiniwa imeyensi ya Kenya. Tumekuja hapa kama wizara wa kilimo kuhakikisha kwamba tumetatua shida za wakulima kuhusu mbolea. Vile hii serikali amehakikisha kwamba wakulima watapata mbolea kutoka bei ya chini sana ya shilingi 2,500. Na kama unaona hapa kuna lori kadhaa imefika kupatia wakulima mbolea, na tumeona vile tumeingia huko ndani tumeona wakulima wamelete mbegu zao hasa mahindi. So tumeona hapa ndani kama serikali kuu tumenunua tayari mbegu, tumenunua tayari mahindi kinwa kadhaa karibu 3,000 yenye zimeletwa. Kuna wamama wamepata kazi kushona hizo mahindi ili kuhakikisha kwamba tumewekwa mzuri ndani ya hii. Hegati ya basenetani gobeso kirena komochia serikali nene kubwatukana no kunyurugo kubwatuka chibesa ucha serikali Church County as Chinsemo au gati yabo ensemo yobo chenu kwirera okore mari wa kwobo koreri as Chinyagitari okwana nigo moseneta bwe county ya Vihiga terebu na ikyo na kyo kyeire okoira na magega kwebirenko byobo chenu kubwatekana no gutrubaniwa kwemero berio yobo koreri as okogenda kwemegiro as Abanyagitari korwa Chinsa au emergency ya Kenya na wana nigaruro kubore uchasa serikali kweneke buningane yaberege kurigererwa asubu imekigima na kweneke abuna Abanyagitari banyorere chinga kinyororo cyo gukirania obokoreri bobwenerete ase abananchi bonsi wako na uhuru wa kugoma. Mimi ningependa kuambia yule waziri ambaye anahusika, Madam Susan Nakumicha, sikiza madaktari. Ya pili, ningependa tukue na mazungumuzo ya ukweli washikadao wote wa mambo ya afya, ikiwemo serikali kuu na serikali ya kaunti. Sababu vile nimesema, changamoto kubwa ambayo tuko nayo, tunasema health is devolved, lakini hatuletei counties pesa ya kutosha. Kwa hivyo counties inashindwa hata kuandika madaktari wa kutosha, inashinda kuwalipa in time, inashinda vile kugharimu mahitaji ya Homo Archbishop we diocese ya Nakuru Cleophas Osero ni garuro kuboria uchase serikali ya Kenya kwanza insubiraiwe muraiwense Dr. William Samoei Ruto kweneke abunangubeka bare emerongeyo gukora obusagani anene imeye county ya Baringo bubwarokanire comment kana sebirengo byegoro koirera abanke gosiria amagimana bange gutigara batabwati obumenyo yaniga yakwanete imeye county ya Baringo asiboigo aigati ya bara ikurwase county yo babere bakogoboko enganeye na otabuna obusagani obwo nigo bwiranire magega emerobero au gati yabo emerobero yetsemi korana na baroki wako bagwikirana ase chiskuru kubwatkana no burendi burense nabona nigo baruro kuboria emerobere emekirano kobekwa eri gotinya oburendi ase chinsemecho nabigo gokonya aso kubukia magendero. Tumelisikia mara kwa mara likizungumuzwa na tunataka kuona vitendo kwamba ikisemekana kuna hatua za kuleta amani, basi pawepo na hatua ambazo zinadhibitika na zinaonekana za kuweza kuleta amani na kulete suluhisho la kudumu. Mara tunaona kwamba jambo la usalama linazungumziwa, kuna kuwa na usalama kwa muda mfupi, tena hali hiyo inarudi. Operation imeanza tarehe 5
na inaendelea for the next 2 months until area hii ya Baringo North inakuwa mahali pa watu kukaa na kufanya kazi yao kwa amani. Wanafunzi ambao wanatokea sehemu ambayo iko vita, pale kuna human displacement, pale wazazi yao hawako kwa manyumba, pale wanafunzi alitoka akikuja shule. Those who are displaced in Saimosoi and Bartabwa, those children from those places, let us not send them home because they are home. Homo director sekiombe kurwania au bukrumi mense ya Kenya DCI Mohamed Amin nigo aruro koboria gose arure okoboria saba minyikorase orogongo rwa Northeastern kumwatrana nensemo yoburendi asogotinya oburendi iriokoreta omorembe ase Chinsa mecho yaniga yakwanire kubwatkana ne bikore byobusagani ebyo byabere bikonekiwa ase ekerengo kyaigoro kigima askiri ateire buna okobora koburendi kwairere makongu au ayo aireire nonya bamenyi kotamenya asenchera ere yobwororo nigatere bnali bagariroro neryo kubwatrana gatisha bananchi abarai naboigo ensemo yoburendi ase okorwania obusagani obwanene korwania ababegwa korwase ekyombe kya Al-Shabaab korwasense ya Somalia. Let us maintain peace. We are bordering Somalia over 800 kilometers border stretch. Forest border. Day in, day out, we have several sightings of Al-Shabaab. Al-Shabaab, vile mnaojua, is an existential threat to the security of our country. Let us please cooperate na tuhakikisha ya kwamba we understand our children. Arutena, we must at every one given time be able to account for the whereabouts of our children. We have got foreign jihadists, people crossing over to foreign land. So let us be able to account for our children. Al-Shabaab na dini ni kitu tofauti sana. Al-Shabaab, they are enemies of our religion. Si ni kweli? And let us work hand in hand with all the law enforcement agencies so that we are able to make Saga town safe. Abamenyi korwase county ya Bungoma nigo baburiwe gotumika chinchira au chogotanga oroiboro eyena senchira yogo keania umubaro bwo koiborwa kwa bana batekiraniti gose abana bo siretie Amayia ayangorengana no mwaziri bubochenwase county yo ya Bungoma Andrew Wamalwa achinga kicho musangerekano bwabangina naboigo abana uyobeto kwariganiwa ase county yo ase keriatere buna county ya Bungoma nigo yaberege koraria umubaro omonene bwo koiborwa kwa bana Chinsa mecho. There were almost 53,000 live birds in Bungoma County. 53,000 live birds in Bungoma County. Amtoku niambia leo Kenya na mko wengi, hii Bungoma mko wengi sana. Ni ukweli. We are giving birth to over 50,000 babies every year. Then it means we have to increase our funding and our resource to health equitably so that we're able to meet the expectations of 50,000 new people in this county. And my question is it sustainable? Is it? So, tukisema kwamba women and children are suffering. They are dying from needless deaths that could be avoided. The first way to avoid those needless deaths is family planning. Watoto kama kuku. Kuku inazaa watoto wengi, wengine watakufa, wengine wabaki. Si ndio? Sisi tumetoka huko. A man of my age, if you have more than 5 children or 4 children, umeanza kwenda vibaya, si ndio? As much as we are having a closeout, I'd rather call it a celebration of where we've been, right? And so the question is, where do we go next? And a lot of the learning that we're taking here, we want to take it forward. We want to speak to our different clients and look at different ways of working.
and not the national government, actually even the county government, there's a whole discussion around digitization of health. Now these are areas that we're really looking at, issues of climate and health. I'm sure you're grappling with those same issues in terms of the impact that climate change has had on health. Those are areas that we're really building into. And so we'll always have Bungoma in our hearts, in our minds, as we... Mwanchi umurigere ya munaenda manki numira nenere Josephat Amisige kuragense muna wego Chinsa isato cha mugorobe ya kumanya senchira ere yobikira numbye muna sogo chora kabanenche balibonsi mugenda to tubwat cross Chinsa moti mitandao ngo bakira ngambye muno nyora semro verionsi ya Ndizi TV na bokwendera gotunyora sense moya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asense moya YouTube wetunyora wetra Ndizi TV News na se website ito na bokwya samwetra www.ndizitv.net here togendera go sanga asobwamo murobero bw'emisa Jumapili kugochora segeka getari getambe kurbono kuno koretwa sorenere Juli Kerugo endera kubwatia imirobero yonsi ya Ndizi TV na bwansu bwo Gusii chinga kiboligongo kuganeria emagoroba erento ererwire triane Everlyene Osero no yone kyachipicha neryo gichawe keira centre ya bena niga kropwa Sara Momanyi.